that makes you happy. Celele futhi umcimbi laphana ikhuphuka nezakho kaNgelo uNgelo ukuthi bafowethu ngomhla 29 asambeni sekhona siyobuka amaciko eshelana inkundla yize noma ngamcela uNgelo ngathi ngiyacela nami ukuthi ngibe ingxenye yomcimbi wathi hayi phusha ingoma zakho wona ku YouTube phusha ingoma zakho kuma download uzozuduma wahluleka ukungilalela ukuthi ngifuna ukwenzani wobhuti uNgelo ngangifuna ukuba uyoba uMC kodwa ke ngoba wakhuluma ngendlela wakhuluma ngayo uNkulunkulu ekubusisa wahluleka ukuthi ungilalela ukuthi ngithini kodwa ke ngeke phela ke siye ngancane izingamanzi okay asikho lapho kodwa nje amathikithi atholakala eToro uthenga ithikithi elinegama leqhawe lakho ukuze kuvuteleke iqhawe lakho ngiphinde futhi ngibonge lapha umfowethu uTshathu Khathidwa kwaNgobe ngoba ungomunye